نهاجم في إيران ومشاهدينا الحديث عن أهداف عسكرية وطبعا التفاصيل ستتضح خلال الساعات. إسرائيل هو الفيلتو عرب هو كوان جدا ساخو هن بوي مؤا تيت توين إسرائيل أن بيفوبا ساخو سرلي سانغلي بويتو نته لرون تلاك تك جدا هو بوين أكتوبر نسومني باروك سباتو ما تكا إيران رال توام هن بويتي أن بيا إسرائيل نسرا أن تيت سوات سان هي تلدang وان للوين إيران إن أرون بيليد هن تورا أبي سيلو ني أني وان تبو أني أنغي إنرين ني October ni somni paruktu khofing cha rualin Iran khopui le mun enge mozata puak ridur dur le meyal sen zuai zuai mu le hriat tur a om zuta ni achua fel meu chuan alawin tiam to le soilok to ange ya Iran laka phubala a Israel chet na ani ti khovelin a heta chawani Israelin phuba alak ngei tur thu voi duai lo alo soi to awangin inrin ni tu ka Israelin Iran abei hi abei thut ti po in I han soi du lo lui ve ngat te ang alo soi lok to ang nge in Israel chuan Iran abei ta ti in khovela media lian berber te po in an puang mia mia ni e atiam to a soi fo boka a hun tur kan la hrehlom lo mai kha ani a chu hun chu tukin jing darli vel atang khan a in tran ta ani Iran sarkarin tha enge mozat chung chatlak lova Israel abei chunjom nu in tuna tak hian Israel Defense Force chuan Iran rama sipai mun pui thanbik te abei me kani October ni sari atang khan Iran le athurwal pui hel hovin Iran leilunga tanga beina tenen thuang sari in Israel an bei ol lova mani arawin rel ram dangte ang bokin Israel sarkar hian changle turin digna chanvo anei Raldo na le inven himna konga kan theina te chu chechuak mai theitura pe feldiam to anni Israel le aram ni puite veng hin tura ti turtul apiang kan ti zelang Misual te thungrul ni Day of Reckoning be pui thlang na awangin Israel chuan darkar reilo te chungin mun sang sanga Iran sipai mun pui somni vel zet abeya he operation hi media trend khat chuan sim nani Day of Repentance vu ani ti in antar lang thung US khabbe wang emoni nuclear le tuyal thei mun pui te be ni lo ma se Iran sipai te thachang na lai ber missile bun na le boruwa ka inven na mun pui te an sai chat chat Israel in phuba alak tika chuan engthil nge thleng ti khovelin a hian ma in Israel theina na satak mai chu tilanin aom don ani tia an lo soilok to ang nge in inrin ni tu ka Israel beina laka hian Iran alawin ral ring lok lo na sa Iran sipai thu chuak chuan Israel te chuan alham kasistan le an khopui te ran chevela sipai mun pui te bei an ni ti an puang chiang to tun thachunga Iranin missile zatela Israel abei khan Israel rama chian na lian tham athleng lo ni in hriat ani a chutiang deuh bok chuan Israel beina awang hian Iran rama chian na satak athleng big lo ni in Arab media sang sang te chuan an tar lang Israel chuan thui tak kap thei chi ballistic missile mangin Iran hi beima se drone le fighter jet te po an thok chuak ni in media then khat chuan an tar lang Iran leilunga Israel phubalak na lotling taka hlen chwa ani rual khan Israel chuan aram le mi pui veng him turin Israel in mo phurna aneya chutiang tak chuan an chemek tia IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari thu soilai video pho chwa ngal ani indini tu ka Iran beitu chu Israel ani ti soi chiang hle ma se khoi mun tenge engral thuam te mangin nge an bei ti le thil dang chungchang ero soile puan nei ei lovin Israel sarkar chu angoi mia India rama tanga ti chwa television news te chuan Israel hian in do thlona khal tu pilot Zavel Z a thlo chwa tir ni in antar lang live report ti chuak tu media then khat chuan Iran khopui te ran te Karasba ka Diyala le Salah al-Din te bei an ni ti in an puanga Syria rama Damascus khwa po puak thom ring tak hriat ani ti in antar lang
Syria le Jordan indina lai vela Israel fighter jet thlok lai ni nge yarin mu ani a Iran air defense system po anu dewa chuan ral khel dar bua in mel makap la theiturin ain buat sai veng hal zat Iran hi missile nga le boruak atanga mel ma be na laka inveng zo hle tur anga soi thin anina a indin tu ka Israel in abe na missile le fighter jet te ero katlak anni ma a anti tura bituk hlen chuak an om trewa anu dewa an air defense system ten na an han tho thei nu chuan boruak atanga Israel be na missile enge mozat an lo bitum ve thei ta chawa Israel fighter jet katlak an nei om thom hriat anilo chuti taka Iran tuan muan chan chu Israel in Iran air defense system te abitum masak man nual hlom wang ni in hriat ani Israel chuan Iran hi an tong pong be lova an be tur mun te po uluk taka an thlan fel lok sa diam ani thu an soya nu naw le mitam zokin an tor pha theina tur mun te an bitum don lo thu an soilok ang nge in rin tu ka Iran ramin be atona te hi sipai mun pui le ral thuam che khom na te an ni deuh ber Israel chuan asipai te le ral thuam te chu in peisa diam an ni thu asoya atul dana zira chejui zel tur po in anin ral ring sa diam to ti an tar lang heti lai hian phubalak tum Israel achet tika chuan Israel changlet ngal zat thei tura in buat sailok diam turin Iran sipai te chuan nilai ni atang khan thupe khau tak an lo dong lok sa ve diam to bok Israel lamin Iran an be na hi phubalak na ti in soima se Iran ero chuan kuthlon tor atum bik to lo thu soin rin phak ba kan sa a chanlet ngal zat an ni ang ti in alo vau khur khur to thin ani kha ma se he thu zia lai thleng hi chuan Israel in Iran chanlet na adong lo Israel po in Iran abe chun zom hek lo Iran chuan jinwei wak te phur thin thlona te chu rampum huapin achol tir ngal veka athian tha arab ramazin chuak thin te thleng po in achol tir thuak Emirati airline fly Dubai po Jordan Iran Iraq le Israel ramte a thlotir anni lo tur thu he company thupuang tu hian tukin khan apuang Israel po in tuk thuan ei hun lai vel jingdar riat le achan ve thleng khan rampum huapin jinwei wak te phur thin thlona lu le chu arem tilowa ma se ni a han tlang san deuh nu kha chuan heng in doram panhi te hi nun phung pa nga in an nung chom ve le thuai thung ni in hriat ani Israel che dan tur a chet hun tur le abitum tur te chu inrini tu ka an che chwa ma khan Washington hena a hriat lok tir diama a anti missile system chuan tolol that mewa alo thuam to wang ni mo US chuan a ui pui tui lian thlir liam mai maya Israel in Iran abeina a ain rol ve lo thu soin ain kuang kwa then Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs chuan thu chwa siamin Iran beitu Israel adem thu apuang ngal zata heng lai bial vela indona boruak so sang zel thei ven hi an sarkar du dan ani ti soi thar le in an sarkar chu adin na nga ya aladin reng thu po atar langa boruak thel dai tura malaturin athaya piang te angen thu apuang tel bok British Prime Minister Keir Starmer po ban pharma saber pola tangin Iran chuan Israel beina athung rul tur anilo indona boruak atizwal kai mai mai lek phang don ani ti in beng dai turin hengram pani te hi angen hal Israel hian Iran beina laka ama inveng him turin digna chanwa wanei ti kasia chutiang bokin boina so sang zel tur ven hi kan ti tur ani ti po ka chiang naro chu wangin atua ve ve po in beng dai sela Iran po in achang le tur ani lawang ti na soi Israel changlet lo turin Iran kan ngen in thung rul zel lo hi boruak thel dai nan atul ani ti in US National Security Council thupuang tu Son Savet chuan thuthar the dar tu te hena asoya Iran chuan Israel rama mi pui bit na kho pui lun lai te abeya Israel ero chuan mani inven himna na che chuak ani ti hairual lavin Iran sipai mun pui te chau abeya mi pui te tan torna athlen lo atibok kan lo tarlan photo ang khan United States chuan thlanbiak mun te chau bei turin Israel alo kar chiam to thin ani kha
US presidential election boruak ti dang lama a om hlau thong zek zek chungin Israel po in alung rual pui USA du dan angin Iran rama sipai mun pui ta chau abei ta chat chat mai reng ani indona achu areng rengin sarkar lamin an hlouna tele torna te chu tul le puan om chin abituk thina chu wang chuan Iran torna te hi engtiang an sa nge ti hrian mai thei alani lawa khermai taka muslim sa kho kalpuina Iran rama hian democracy ram dangte angla in thuthar the dar tu te an huang tau te wak bok si lo ne he thu zia lai thleng hi chuan mitam tak te hriat chak report kim chang tak kan ron phau chuak thei bi klat lo soile soinu Iran point kutlon tor atun to baulo awangin a missile te chu Israel erlet changzui ngal zat tura inral ring sa diam turin thu alo pedai to a ma se he thu bua sai lai thleng hi chuan Iranin a chan let om thom hriat alani lo Israel in ven na Iron Dome awanga an hlotlin te chiam lo hnu le US chuan tolol than nen mewa Tel Aviv ain ral rin ran lai hi chuan chian na sa tak thlen nge thei tura be tur khopin theina anei sang tok lo em ni jok don ti te chu hunin ala hrilang chu khowela thil thleng poimo bik te ihriat zung zung theinan khongain zolai di channel hi min lo en sakzia don nia chanchin thar bel chian narin tlak ngai nom man hla le bengwar thlak dang tenen kan lo le thuayang